Don't let that wheel when you dream of home tonight. Tere Narva-Jõesuu! Сейчас проверим, на какой язык вы лучше реагируете. Нарва-Jõesuu, привет! Все понятно с вами. Но, наверное, кроме Нарва-Jõesuu здесь еще и достаточно отдыхающих. Так что, гости Нарва, здравствуйте! Need mikrofonid siin on härrad teie jaoks. Olge kenad, tere tulemast ja õnnitlen teid linnapäeva puhul. Linn areneb jõudsalt ja seda terve omavalitsuse piires. Nagu näete, toimuvad linnas väga palju ehitustegevused. Kõik selleks, et linnas oleks turvaline liikuda. Viimastel aastatel on ehitatud linnas hästi palju hooneid, milleks on sadamahoone, büroohooned, kauplused ja kõige tähtsam bensiinijaam. Kogu esimees, nüüd sõna härra linnapeale. Tere õhtust, austatud Narva-Jõesuu linna kodanikud, samuti ka külalised. Narva-Jõesuu linnavalitsuse nimel soovin õnnitleda meid kõiki meie armsa linna sünnipäeva puhul. Paraku tähistame meie juba teist aastat järjest meie linna sünnipäeva teatud piirangutega. Te kõik teate sellest. Samas see aeg on näidanud, et meie linnarahvas on jätkuvalt tugev, ühine ja sihikindel. Ja selle aasta suvi, nagu oli juba volikogu poolt mainitud, on näidanud, et Narva-Jõesuu linn on ikka üks parimatest kohtadest siin Eestis, kuhu tahetakse tulla ja siin olla. Meie kõik, nii linna kodanikud kui ka külalised on selle üle uhked. Aga me peame panustama ka edaspidi linna arengusse, sest meie linn on tõepoolest seda väärt. Head linna kodanikud ja külalised, linnavalitsuse nimel veel kord palju õnne meie linна armsa Нарва-Jõesuu сünnipäeva puhul. Lõbusat pidu teile kõigile. Aitäh! Друзья, гости, жители нашего города, от лица городского права Нарва-Jõesuu я хотел бы поздравить нас всех с днем нашего любимого Нарва-Jõesuu. Как вы знаете, уже второй год подряд мы, к сожалению, должны встречать день рождения родного города с некоторыми ограничениями. Это, конечно же, плохо, но тем не менее, это лето показало, что наш город, как и прежде, является одним из самых любимых, самых обожаемых мест здесь в Эстонии, куда хочется приехать, оставаться здесь как можно дольше и не уезжать отсюда вообще. Как горожане, так и гости нашего города, мы, конечно же, гордимся этим, но, как и прежде, мы должны отдавать все свои силы для того, чтобы развивать родной Нарва-Jõesuu, потому что наш город действительно заслуживает этого. Дорогие друзья, гости и жители нашего города, от лица городского права Нарва-Jõesuu, еще раз поздравляю нас всех с Днем города и желаю вам прекрасного праздника. Спасибо большое. Suur aitäh teile ja mul on 4 aastat olnud siis au, õnn ja rõõm juhtida meie ühinenud omavalitsuse kultuuri- ja spordikomisjoni. Ja võib öelda, et kauni kodukonkursi korraldamine on olnud üks töömahukamaid ettevõtmisi selle komisjoni tegevuses. Vana Olgina mõis osaühing, omanikud Marina ja Vladimir Judin. Palume lavale, me teame, et olete täna siin. Kindlasti teeme kohalikule jaoks foto, aga aplaus võib kõlada. Vana Olgina mõis on tõesti väga ilus. Siin on ka võitjad. Marina ja Vladimir Judin. Поздравляем вас. Имение Вана Ольгина. Попросим подойти поближе для исторической фотографии. Улыбайтесь, как будто выиграли на Олимпийских играх золотую медаль. Palume Imre ja Angelina, perekond Liit, olge kenad. Tuletan veel kord meelde, et võitjad saavad mälestusvimpli, Bauhofi kinkekaardi ja linnavalitsuse poolt ka tänukirja. Väga väärt auhinnad. Ja aplaus Imre ja Angelina Liiv.
samuti palume teid siia autasustamiskomisjoni kõrvale olümpiahääletus ja mälestusfoto. Aplaus palun! Jõe 8A. Iraida Ljubjanka ja Виктор Истратов. Пожалуйста, победители на сцену. Suur tänu ja aplaus veel kord. Iraida Ljubjanka ja Viktor Istradov. Ja mälestus Kaunikodu konkursil. Narva-Jõesuu, Lidia Koidula tänav 42. Jelena Kapõll ja Eduard Hailov. Елена и Эдуард, пожалуйста. О, болельщики пришли фотографировать, правильно. Улыбайтесь теперь лучше. Количество фотографирующих резко увеличилось. Очень счастлив. Пожалуйста, Елена и Эдуард, первый ряд. Смотрите, сколько вас пришлось фотографировать. Папарацци на месте. Улыбайтесь. Аплаus, palun! Kontserdituju teile kõikidele. Aitäh! Me alustame siis oma programmiga. Ja kõigepealt alustame Äärelinna bluusiga. Ja see on Gunnar Krapsi lugu.